Nyanyikan nada yang indah untuk menghibur semua duka, hapus semua air mata. mari bernyanyi bersama, bersenandung berdansa. Bernyanyi, bernyanyi. sudah lupakan semua Masalah yang tak berguna, usah kau terus bersedih. mari hey mari menari. Bersenandung berdansa. Bernyanyi, bernyanyi, bernyanyi. Hingga esok hilang semua bersama di hati. You shy boy, don't be afraid. In your book, what does it say? To you, it's easy, easy, easy does it. You just have to love who you are. Day by day, things are all messed up. All we need is cakes and ale and everlasting laugh. Face of faith, it'll be alright. Hesitate no more, we'll be fine to throw them all on fire. Hey shy girl, don't shed no tears. In your song, what does it say? To you, it's easy, easy, easy does it. You just have to enjoy who you are. Day by day, things are all messed up. All we need is cakes and ale and everlasting laugh. Face of faith, it'll be alright. Hesitate no more, we'll be fine. Smash that radio. Hey girl, let's smash that radio. Day by day, things are all messed up. All I need is cakes and ale and everlasting laugh. Day by day, things are all messed up. All we need is cakes and ale and everlasting laugh. Face of faith, it'll be alright. Hesitate no more, we'll be fine. Smash that radio. Pernah bersedih, jangan pernah menangis. Buanglah semua larangmu. Berkumpullah di sini, bernyanyi bersama, dengarkan musik reggae ini. Mari nyalakan api, toni secangkir kopi yang kita takkan berhenti. Sambut mentari pagi, secerah hati berseri, oh indahnya hidup ini. Dunia terasa indah saat kita bersama, bercanda dan bergembira. Hey, kau yang di sana, jangan muram hujan, mari bernyanyi bersama teman. Hey, kau yang di sana, jangan muram hujan, mari berdansa bersama teman. We are the tank! 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 Jangan dia orang pengajian lagi.
pengajian. Game kita kali ini disponsori oleh Bogir. Gede dikit di sudah kaulohin lah. Tengok Wabo, berapa lebih? 100. Dan terakhir juga ada total ya. Total. Ini kelompok ini apa tadi? Oke, dan dipotong yuk. Ya. Tangannya gini semua, gue gini. Itu kan tangannya kayak gitu. Kalau gue kira udah nggak apa-apa. Ini sekarang outbound minggu pertama. Berapa ini berapa? Coba zoom. Siap-siap. Ambil bola ada Ipin, Rehan, Boboho, dan Peter Hayu. Bersiap-siap. Oh, Ipin terlalu lama. Sekarang ada Rehan. Rehan nilai bola kepada Boboho. Baik sekali Boboho. Baik sekali. Tidak ada kawan, hanya ada lawan. Tidak berhasil, Bung. Dan jauh kiper kepada JJ, masih JJ gagal melewati Rehan, baik sekali tipu daya dia, seperti pelaku gendam, ya. Oh, dapat diintersepsi Fadli, masih Fadli, oh. Mana komentatornya dong? Belum ya? Ipin, masih Ipin, utak tidak berputar-putar ke samping kiri Rehan menyisir belah kiri, Rehan tipu Rehan, tidak berhasil. Oh, Fadli terjungkal. Oh, masih ada Bobo, baik sekali di kolong tadi si Iqbal no, baik sekali penyelaman dari Hayun Al-Rashid tadi. Hayun Al-Rashid sebenarnya nama teroris, Bung ya. Ipin sekarang masih Ipin sendiri dia Ipin, baik sekali 1-2. Masih ada Iqbal di sana pemirsa, ada Ipin dengan gaya rambut melambai, gagal tadi Bung Iqbal, tendangan ke dalam Iqbal, ke belakang pada Asmi, masih kepada Iqbal lagi, baik sekali pada Fadli, JJ lagi, double save dari Hayun, kickbox saudara-saudara. Wow, Bobo, kasihan sekali Bobo, Bung, tertawakan dia bila perlu. Tendangan dari Fadli yang memakai kaos unyu-unyu. Identitas diri takut hilang. Main bola di lapangan yang hijau, keringat deras mengucur di badan. Oper sana, oper sini kawan, tendang saja langsung bila kau bisa. Dan kibarkan bendera kebangsaan, sorak-sorai penonton bersemangat. Bangkitkanlah jiwa raga ini, jadilah kebanggaan untuk negerimu. Tendang bolamu kawan, oper bolamu ke teman, arahkan langsung ke gawang, cetak gol sampai kawan.